Ulan ne de ulan? Ulan! Toyda kızcı kılıp deyt, ulan cevap ketті okşayın. Ulan Жигня студиясына келчи, ulan. Meylem. Kalop bilekte dayta vereli. Ulan ettik deylepçi. Saltanat, kavay bana bir yakta saltanat. Saltanat. Bugün senin günün. Saltanatlı günde saltanattın 50 yaşına kut bolsun tuğan koyun. Emi jana bugün şey aytkanlar 100 yılı hazırkız jaş ушундай жакшы oldu 100 yıl azına anan 50 yıl деген bu orta yaş болып қалат екен да. Фактически совершеннолетие да, мына айтқанда. Переходный возраст деп қойса болады. Мынадай уже мындай осмысленный жизнь болады екен. Мына қарайшы. Ошол үшін ұлыңнан урмат, қызыңнан қызмат көріп, экөөңөр жакшынакай, орубай, ушинтип эле жалаң мына карачы кандай жакшынакай күн болот. Баарын чогулуп туруп бүгүн бир көрдүңөр да. Ушинтип көбүрөөк тойлоңарды өткөрө бергиле. Дос, тең туруш туугандар чогулта бергиле. Жашоо турмушка ушундай эле нука көрөсүн аябай жакшы калоолорду ушинтип чогултуп баталы бергиле. Kimge öyle? Kim? Özümüzden hemen bulunlaşıp kim? Ulan genç altın. Geliniz. Kızdı.